Ngikubingelele-ke mthandi wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la obukele khona-ke mawukuthi-ke usuku lakho lokuqala ukuyona-ke le channel awenze kanje awulike ividiyo ebese-ke uya-subscribe kuyona-ke i-channel ungaphinde-ke uciphe izi-notification bell ukuze uthole ama-notification uma kukhona-ke ividiyo esiyifakayo. Transfer Rumours kwi-Betway Premiership sokubhekela kwigama gebhula i-Orlando Pirates kunamahlebezi athi-ke i-Orlando Pirates ingase ibuyise umdlali eyayimdayise laphana-ke kwiqembu lase-Saudi Arabia laphana-ke i-Al Attifaq umdlali-ke lo oyiwinga laphana-ke uMohaw Nkoda. Orlando Pirates-ke yayikubeke kwacaca ukuthi-ke lo mdlali mawukuthi-ke izinto ayihambi kahle njengoba imdayisa le e-Saudi Arabia iyobe-ke isimbuyisa back. Njengamanje-ke izinto azimhambeli kahle yena-ke uMohaw Nkoda laphana-ke e-Saudi Arabia. Indaba impela-ke evelayo ekuthiwa-ke i-Orlando Pirates lo mdlali-ke ingase-ke imsayine back azogijima kuwona-ke amabhakabhaka engase-ke ajoyine i-Orlando Pirates laphana-ke eSpain for i-pre-season. Iyona update engiyiphethe-ke njengamanje, like ividiyo subscribe kuyona-ke i-channel. Mina nawe asihlangabezane kwividiyo elandelayo, nisale kahle.